Oğrular pelinefrit. Men 25 yaşımdan beri oğruçumum. Keyin küçükda börek tuşum muzda öyle Жылыбайда kalgan. Doktordun darılары деле жардам бербей kaldı. Bronxitim var bolçu, zop var bolçu. İşi olsa içki organizmden böyle jaraksız bolup keyin küçükda jattırıp öyle kalgan. Doktordun darılары деле жардам бербей kalgan. Анан ушул компаниянын дарысын öyle bu Yapolski darılardın emesini öyle şunu alıp içtim. İçken günü başta öyle böğrüğüm içine жылый başladı. Anan göküröğüm жылый başladı bronxitler. Şu bunu içe başlagandan ele oşun menen жылып terdip şu ter aябай ter menen çıga başladı. Anan bir aydan keyin уже göküröğümdögü möreklerim bari şişik bolçu. Bulardın bari açılıp, zoptordun bari gitti. Aябай ter menen çıktı bu oğrunun nemesi. Anan abının 3 bar içtim. Bir jolu ayıksın dep 3 bar içtim. Anan маточный молочко içtim. Şu organizm bari ele şişik, butlarım şişik bolup basa alбай, tamandarım oğrup, butlarım şişiginen 2 razmer çoң içimin. Bu şişiklerin bari gitti, azır öz razmerim giyim. Жүрөгүм oruçu, давление бар болчу. Давление дагы кетти. Жүрөгүм оорugаны көп билинбей калды. Анан сквалент içtim. Суставтардан уже bir жак жан башым менен жата албай, төткүчкө чыкканда bir жак жан башым сүйрөп, аранын күчү менен чыкчумун. Тепкичтерге чыкканда азыр свободно чыгып кетем. Скваленди içip, ушуларды içкенден кийин жакшы болуп калдым. Одышка ошондо эле жоголгон. Азыр эми панкреатит, холестит, жировой дистрофия дегендер бар болчу. Мен возрастымда элдин баарыныкы эле ошондойду билбейм. Шылса эми азыр дагы ичип атам, ошого байланыштуу гепахелди ичип атам. Азыр кадимкидей тамак ичкеним оңолуп, көп тамактарды ичпей калгам, тамак ичкендерим да оңолуп. Азыр любой тамакты эле ичип атам. Тамак ичкеним жакшы, Кудай буйрса шишиктерим кетти. Кудайга шүгүр, ушул дарылардын абдан чоң пайдаларын көрүп атам. Мен азыр 70ге мына 4-апрелде чыгам, Кудай буйрса. Отуруп турганым дагы оңой болуп калды. Тепкичтерге чуркап эле чыгып кетем. Отдышка жок, Кудай буйрса. Ошо. Сонун результаттар Мэрин Хелс компаниясы Витамарин абы жана башка продукцияларынан сонун результат алыптыр эже. Рахмат. Жакшы.